Perché vaiter il conclus federal davart l'acquist de novs aviuns de combat. La flotta d'aviuns svizzera dispona oz de dus tips d'aviuns de combat. 26 aviuns de combat han var 40 ons e vegnan mopli duvrats per scolar las pilotas ed ils pilots. 30 ulteriurs aviuns de combat en vegnits comprats ils ons 1990. Quels servan oz per controllar e proteger il spazi d'aria. Ils aviuns de combat actuals ston venir prendits ort funziuns entorn l'on 2030. Il Cussegl federal ha decis de reemplazzar a partir del 2030 la flotta d'aviuns. Per quest motiv ha il sottomess al Parlament in un scenomna conclus de planizaziun. Conclus de planizaziun en decisiuns preliminares a reguard finamires aspirades o mesires planisadas. Il Parlament ha approvato il conclus de planizaziun. Contro quest conclus è vegni fatto un referendum facultativ. Per quai votainus ossa davart l'acquist de novs aviuns de combat. Che se mi das? Se il conclus vegna acceptà, pel Cussegl federal comprar novs aviuns de combat. Per quell'acquist dastia dar ora maximalmein 6 miliardes francs. Il Cussegl federal decide che tip d'aviun e quants aviuns che doin venir comprats. Il Parlament sto lura approvar quella decisiun. Ils aviuns de combat duessen scofinossa venir duvrats ils proxims 30 fin 40 ons. La firma che producesce ils novs aviuns de combat sto surdar incumbenzas per 60% del prezzo de compra in Svizzera. Questas incumbenzas vengono nominadas affars de compensaziun. Quels vengono repartis percentualmein sin las regions linguisticas. Tjenins en ils arguments de las aderentes e dels aderents. La situazione in Europa ed il mondo è diventata pli malsegira ils ultims ons. Las smanaccias a la situazione de sicurezza instabila restan incalculables. L'armada sto esser diversificada ed equipada con tecnica moderna per poter proteger ils umans, per exempel, contro attacches or dall'aria. Aviuns de combat er importants per autras parts dell'armada. Els sostegnen per exempel las truppas terrestres. Tjenins en ils arguments de las adversarias e dels adversaris. La popolazione ha refusà il 2014 la compra d'aviuns de combat. Ossa si tratti del doppel della somma d'investizione da lezzaiada ed in è bec clar c'è aviuns che doin venir comprats. La flotta d'aviuns costa durant l'entir temp d'utilizzazione var 24 miliardes francs, 4 giades de pi che las 6 miliardes previsses. Ils danès mancan per investiziuns pli importantes, per exempel per il sector de sanadat o bain per combatter privels scolamidade del clima. Se te vols che il conclus federal davart l'acquist de novs aviuns de combat vegna acceptà, lura votescha gier. Se ti vols che els vegna refusar, lura votescha na.